I'm shuffling. Welcome to the KDK Tech. I evo nas u još jednom klipu, počinjemo novu seriju videoklipova, to će biti serija Top 5, znači snimat ćemo Top 5 aplikacija za iOS i Top 5 igrica za iOS svakih mjesec dana, znači svaki mjesec će da izlazi po jedan klip, pa da krenemo. Prvi klip je znači Top 5 Games of the Month, ovo će biti za jul 2015. Na petom mjestu imamo Cube Jump. Cube Jump je jako mala igrica, uzima svega nekoliko megabajta, ali je dobra za trošenje vremena u nekim situacijama. Uglavnom igrice koje budem pravio bit će male. Tako da je jedna klasična cross the street igrica. Kad skupljate ove kockice ovdje dobijate više poena, evo ove. I to je to. Sljedeća igrica je Agar. Agar.io je igrica koja je dosta popularna kod domaćih youtubera. Video sam da igra dosta njih. Igraju je na računaru, evo sad je skoro izašla i za iOS. Znači potpuno ista pravila kao i za računar. Skupljate manje od sebe, širite svoju ćeliju ili kako da kažem svoju lopticu. Bežite od jačih i to je to, vrlo jednostavno. Na trećem mjestu je Mountain Goat. Znači, vi ste jedna mala kozica koja se penje uz planinu. Cilj je da izbegnete sve prepreke koje vam se nađu na putu. Jako jednostavna igrica. Evo, smrskan sam. Na drugom mjestu je Down the Mountain. Igrica dosta slična ovoj kozici, samo što ne idete gore nego dole. Evo vidite, potpuno slična igrica, bukvalno ista. Samo ova malo jednostavnija, to jest grafika je malo jednostavnija. Mada ova mi se čini nekako zanimljivijom, ne znam zašto. Na prvom mjestu Cosmo. Cosmo od Cherry Pix Gamesa. Cherry Pix je pre ovoga imao neke zanimljive igrice, pa nadam se da je i ova dobra. Evo ja isto prvi put ulazim u igricu. Znači, tap to hook right, tap to hook left. Aha. Nešto slično Flappy Birdsu, naravno tu su i reklame. I to je to što sam mislio da vam pokažem u ovom klipu. To je top 5 aplikacija za mjesec jul. Vidimo se u sljedećem klipu koji će biti top 5 apps of the month. Znači top 5 aplikacija ovoga mjeseca. I pozdrav!